Mole nei avanoa ua maua ni tanga luenga ia whailua kuai se tasi fo i o ngā luenga sa whenga i mani tanga luenga nafi. O le mta upule nei pe mtau sisila mai ia o se mta upu sa amatalia mai se tangi fo i sa whaulu mai le vaenga officer sue i tūlanga o domestic family cases. Ia pen sila fia o le tae o ana nafi sa whataunuina mai eile nei mta upu. Ia mawhaanga solo ai loa ia ngaluenga mta ngaluenga. Ia o le whaasolongo le ngaluenga le nei ia sa maua ai loa ia o ila tau ia po o le sa whaapea o na whaasimo ia ile tangi ia o sa masalomia i tūlanga o ia fianga i songa tūla fono o FUALA'AU ASAINA. Ile mai ai o ngaluenga ntanga luenga ile aso nafi le fiafu. Ia e toa AIVA i la tau ia sa whaapea o na tau fia mai ele mtanga luenga e toa valu ia lii ia mase tamaita i toa tasi. O i la tau nei e toa AIVA ia e au fia ai ia se lii fo i sa whaapea o na toe whaafo i mai ia tinu i whafo ia ono tūlanga o soringa tūla fono i peo tau sila fia o deportees. O le ngaluenga le nei anta ngaluenga ia sa whatinoina mo tau sila fia i vai telefo e lua ia site vai telefo ia lua foi ia mauta i lalovaya sa whatinoa ia le nei ngaluenga e pela tau sisila mai ia o le tele o vaenga foi sa whapea o na maua le mtanga luenga ia e pe whafolinga mai o loo whaonga ia ni mea tō tino e whatawina ia le aisa o le situ o le tatou laulau e pe mtau sisi la kui ai ia o loo whaatatitia mai ai ia selen ia e maitawina ia o le tūlanga le o loo whapea ona ia ia le nei so ngā tūla fono whaafitaua ina lea o le aisa. O lea whaingo al se leni lea sa peo tau sisi latu iai e luas fulu tolu wafe tolu se lau ia ma le luas se fulu tā la au se tā lia. O le telefone tau sisi la mai. Ia o isi vaenga ua le mwhai ona au mai lunga i ona o le lapo ai peo na iai ia teleo speakers ma me whapena. Ai o le tūlanga na leo sa iai ia le ngaluenga mta ngaluenga mo le tau sila fia. Ia o lo whaawau pia ia suesuenga mta ngaluenga. Ia pefo tau sisi latu i le tū lea ia o lai o lo iai fo ia ni au penga sa whapea o na mauaina mai ele mta ngaluenga. O au penga uma ia e le whaatanga ina i stono tato atunuu. Ia o la fo ia i ma pulfana e le o whaatanga ina fo. O lo o whaawau lava ia le suesuenga mtanga luenga e whaamautu wai ia nisi fo i e onu mwhai o na linki ai ia le nenga luenga. But as you know, e tele fo i ia tangi whaaudu mai mtanga luenga i tūlanga o burglary cases. So o inale sa le tau whaintanga luenga titilo ai mai sea ia peo mea tangata ia e tasia tu le situ telefoni me whapena. Se i tau sa ili pe yeini links i tele o isi mta upuia sa whaaudu mai i tutono mtanga luenga nei. Ia o le ila tau e peo na o ta ua i tainua sola le toa AIVA lea sa tau fia mai i mtanga luenga e range ia lato tausanga o le matua mai le whaafulu iwa tausanga. Ia o le laititi lava o i lato nei ia o le luasfulu ma le wha. Ia e mai tauina. Ia o le toatele lava o i lato ia e afia i so ngatu la fono nei o FUALA'AU ASAINA o ali. Ia le fo iwa mai tau atu ni tanga luenga. Ia ua iai fo i matamaita i o lo afia i tono nei so ngatu la fono. I think that's it. O le atstala le avanoa i tustala foi ia pe ia se parsibi ia le ata mo fai ia
I mātou nei e talini fisile tu ina mai. Ia, o time o le hafsili o I le waanga le Maali Street I ngā I waitele le sa whaatino lunga le ana. Mai luani location sa hapeona sa I le lorna. Le tulanga na le hafsili. Tau elo fionga pāli I o le sa domestic case le o mafoina lia. La connection o le domestic anga I me mene. Yono vino tono anu to I whane le a fia I lia. Le o mafoina li puti me mene. Ia, sa o le ale tele se whamtalanga ia ono tūlanga fo I puipuinga ia I lātou sa whapea ona whailoa mai ia le nemita upu. But as I said before, this domestic case was lodged to our domestic violence unit as the victims of domestic cases were the ones who informed the police that the defendant is involved in narcotics. Ai ole tūlanga na ia elen whaiona whailo ia nisi vaenga ia ono tūlanga ole whaatino ia ia nganwenga ntangalwenga tenine. Mola pali ese maila le tipotile ye le history o le hape. Any se history is your wanga you talk about with regards to narcotics. Ia, of time o hafsili o le si waanga le ye nei I o I lātou fo I o lo o pena mo me la sona. O lo o masalo mia. So tele o lātou ina mago o lo o masalo mia fo I tūlanga le o le. FUALA'AU ASAINA e la na le na la yo na mai ma ni si fo la to le lo te le na na lo nga ya su nga le e pop up before la ko no we su nga la na le na mai mon tanga no masa ma wa to I no fo nga le ya te le E di feeling modia ngale ka su nga o modia te o terminei le MOLIA o mai la tonu feeling ile tūlanga le MOLIA o le UMIA ino FUALA'AU ASAINA. Amole fiese work for juries alone ya isemele cash 23,000. If you have you analyzed the fiese work for juries alone? O tengi ele I ese analysis tūlanga le e le ngā ia as I said o le tuanga I anga wenga I le fiafia na le o tua whailoa. But we can only manage to count le whaingo se le ni le sa maua mai le ngā wenga. Le mata watu ese veia to I na o malusi. Waina whapuloi o atu ina fōwhai whawa ai e whamu. Ngā wakare ka te wai e whamu. O le revolver pe ele revolver ngai on that side. Ia o le si itu ainga au pe malusina ia pa ele tunu le ia o le whailua mai whaimobongan tanga winga o le 25 millimeter. Oh. Mau ese tonga la amari. Ele se tonga la amarana na mawaina tanga wing. Ai pe misisi la tu ia nga o lau ia sa maua mai. So it's all on display for information tato media. The intentions le mai ka wako ai le o mawai la se FUALA'AU ASAINA le aisa. Ia ale aisa le melo sisi mai le o le mamafa po le wei le uma e ona wei e mtanga luenga e 3.3 grams. Le isi sa inga o tangata ina mo mei
Just kaya dia misi dah so office sana FUALA'AU. So far, we are at a very initial stage. Like I said, it was only yesterday. So lewa fa'anga solo ia ngalbingan tangan bin. Ia tam file so tai ia ilato ia sama wa mai manisi fo I olo o person of interest I peonata we o pa. But not only that, like I said before, o le tam faintanga le titilo I si complain o burglary cases. Le ini me to tino ia to sisila mai so ka ai yo ye se tulanga le o leo fatau ia me ngau ia ina ia maua ia mo singa aisa pe mo singa malwa